Lalteii kania karmasa thamasa khanin covid ka kaya chumi chungchanga ka experience lemte ka chian te ne na soive ka duwa kan chungin kan kaya chu karon soi du video ka siam na chan ta ka chu covid kai tu na hen tam tak an oma chuanin symptoms langlo kan omani chu symptoms langlo ho khan thil an soi ol sam china eng ma ko omlo ka dam pui an ti me china ma se kan rin ang ai hian covid hi ala om ti hi hriat turani a symptoms nei kani a symptoms nei na sapol kani a ma se pathian zara tam takin kan lo chuak le a elo apoi mo bera chuanin symptoms hi alan dana in anglawa mission khata chuanin an khwa sika khatiang te khan ko thalo te khan an oma ma se ke chule lama chuanin ka wane ka khwa sik lawa chuanin ma se kan dan kha arap tha kani he to himom azuk khoi bi ka kha wang khanin chuap te zu khoi bi ka thok har sa a tiang khanin home isolating kan oma het covid care center a kan box si lawa mani in call kan ni wang khanin engkim kha doctor in minun check vek lawa kha wang khanin ashe omani ka soidu takachu war taka soidu chu covid kai kan thian te emo kan chung te po ni se an omani chuan kan ngei to ani chuan message in be thinang u vakol lawang u achan chu phone call hi kan la pe lo kan shoka hianin ke pe chu ka shok hi aza he a ka soi thiam dan ber chuan ka shoka hianin thil engemani hi tang se emo ka shok hi ron vung ta se chu ti chuan ten kan muda chuanga kan ham ringot po hi ala hianin min kal tu omani kha wahan tung te ha ka pe lawa ka o chuak tha thei box si lawa nar ping nen om na tong hle ka khunen khan ashi om lu tu ka khawangan kan tong rei phei chong kan chaw zela khawang khanin milo kol to lawang u ti kha ka soi du a chuan kan be du a kan ngei tu ani chuan tunlaya whatsapp te kan mangna sa a sms te kan manga khawang han khati ang khana in biak theia khati ang khan kan bia anga whatsapp message te chu mu jung pon kan reply thei kan du kan soi thei khawang khanin phone call hi chu te min thai he deu wangin phone lovila ti kha ka soi du a tin akai lo te hian akai te kan hriat thiam pui lo lutuk hi a hri om ka tia ma se le lama chuan a oma kan kai lo miau chuanin me hriat thiam pui hi a har sa a manina ton phot lo chuan thil reng hi zuk hriat thiam pui hi a har sa a chu ma se zufiam vak te entirnan thulung chiat thak ang zong lungai reng su chutiang kan chunga pathiani na aro ti zukti lungkwai de ufak kha atul lo kan mi tui te hit lama kan ru te nowa kan huwa ta howa kan thinarim ma bokani kha wang khanin covid kai reng hi thil ri room thil lutuk ang chi va shil te kha chhalawa chuanin kan in bia a engemuni deute omani chuanin o ka zailam the ang berin biak thin hi a tha a tin quarantine a shim te po hi chutiang chuan biak thin hi a tha khop me ke ma experience atangin achan chu te ma mi in la deuh hlek te hi kan ngei ma ema thawang khanin ama ai khan kan thina chia a kan ru te ti meang kha an wang khanin in hriat thiam na zau tak khan nei kha atulin ka hria a chuanin symptoms nei lo dam te an lom pui em rualin symptoms nei te hi kanin anglawa chu ke po thok shom ma nia hetia in nem ngai khopa kania a hri em a dampo chak vak to lowang te khan ka lo ka lo tuar na em ani kha wang khan ma se arang theang berin symptoms kan nei lo lai atang khan kan lo in kola kan thiam angin kan lo in steama chuanin tuilum te kan lo ina khatiang khan kan lo ti ve wang khanin pathian zara trong trai na te kan dong na saboka kan lo dam chuak ve a kan nom em a tin ho tu te kan beng shwai tu te pon min ngai sak em boka ma se home isolate kan ni wangin du thu samin covid care center te ai chuan te min ngai sak lo dewani achan chu keima ni kanin report zel angaya engting kan ti zong wa shilangaya tin kha zong kha kanin enkol theilo achan chu kan rim hriat na abowa ka atui lova chokan e pe lova chokan ke pe chu engi mo hleka chu e theilo ngal chi kan e bang khanin chok e theilova kan taksa kan
cho te kan e chalo chon taksa te alo enge alo zoya kan chakhara kan dam harbi ka khawang khanin cho e thattur cho te kan e tha anga e pe lo chung bon cho e that kha poi mo lu tu kani chu wangin ke kha chu ti khanin a ka zo engwai em ma thil how do they vashil bak po ha ka pe lo wa ka oxygen level te khalo niam ke SpO2 te khalo niam ma oxygen te ngai ang te khanin ka lo oma ka thian te puina zara prone positioning ko oma ti chuanin reilo te darkar ni khatvel nuwa khanin ka zia vele mai ta tiang khan ko oma mitha a chuanin chunglam khi lang zoi to ni kha wang khanin kan ngei dan te hi alo dang veka dam lo ma a kan ngei dan mi an kai zunga an dam le zunga a dam takin lo hole don ne kanin ti vel ang kha ani vak lo nia shitlang satlia omna satlia khan ngai ro te min tia min ngei to awang ani ti chu ka sia a enge kan ru anat ti an hlawa min nem ve na angania ma se ani lo shitlang satlia le omna satlia nen an lo dan chu tu takani kan om hi ri tani hei kan nu de veilam chung hi mo ya nem vak ngai ang khan tho te cham china kan buzang thal theilowa yang khan kan oma tu ma bia ka thei box silowa ke ni pe chu kan colonia te tu man om to lowa achan chu covid kain durtlang la ma in son chau veka tu ma mu turan om lo ni are in a re box sinen zan lama te po ni mai ka wang khanin covid hi lawang u kan rin ang ai hian arab thlaga thi anai tlai zeu kha pui kan tlai zeu wangin kan chung te po kan chan to kha wang khanin mi te hi nei vak lowa acha tin kan sia ai zol chu le lama chang thu kan oya mas po waro ti kan ngai to lowa alomom khop me hi chuanin enge kan ti le turat tana ka du chu kan ho kan khoi lo kan chu kan ho ve a kut sil kha rangin ti tur chuanin in bual buk tur chuanin tuilum shrok ti ro man mi alo tur tuilum in chin acha a chuanin le kan sia ta tana tha chu covid kai mi alo damdoi lo ei lok vel kha engma ni lo ania taksata na thalo dei jok khawang khan covid damdoi hi chuang lova covid kan kaya kan symptoms sa jirin damdoi hi min cho mai joka khawang khan symptoms nei lo te po kan damdoi en anglawa raipur te hi an damdoi dang de ni khawang khanin damdoi lo ei lok te lo ti vel chem kha a thalawa kha khanin kan taksa thil thalo dang a thlen thei jok ti kha ka soi du ani chuwangin kan himanga kan fimkhuranga kan boruak te a chaleni chuan dam takin kan tong le ton nia